Hei hi Akashvani Aizawl ni Chanchinthar a chair tu lerem sang ralte April thlabola tanga to thlitle real na satak tla le ruwa sura wang khan tun thlengin Mizorama in sang kha zali ai tlem lo acheto Main ni khata changa Mizoram le Myanmar in karam ri khar tur ni oma Assam Rifles so tu ten an soinia thuthang chu ataka ken ko anitari lo Presbyterian Church of India in Khompui voi samli pangana chaltang ko shadina thlenjo zanin hiana chiakang Lok Sabha in Khanpui tho thumna atana campaign thei hun vein tlai khana topa naktepa vote thak ani ang April thabola tanga to thlitle real na satak tla le ruwa surawang khan tun thlangin Mizorama in sang khazali ai claim lo acheto a then chu lwa zui tlang lo khapa chiani Real tla thlipui le ruwa surina ti chia di karkal tani nga ni ma zong kha chuan Mizoram mar chanlama district pali chawa ani a ninga ni khan chim chanlama ruwa sur ve tan chawani chena thleng hi don bel zelani a ninga ni me ni khan real tla thlipui le ruwa surin Mizoram district soma chia na na satak thlenin in zanga samriat ai claim lawati chia ni in thodonani a Aizawl district a in za somni pariat ati chia a Aizawl district a hian sial ho khwa in somruk pariat real in adeng chia a chung zinga panga chu lwa zui tlak lobani a tlangpi khwa po in somnga panga adeng chia ni sial ho khoi la khui thele ser thlum thar tam khwa an ni a an la khui thele ser thlum adeng chena sa hle a khotlang shwai tu te chuan komina theian thar tam theidon lo nin an soi Longtlai district puya in sani pakwa vera chiani in Longtlai kan correspondent chuan soya Longtlai district thenom siha district a in samruk pakwa chia a Aizawl district a po in somli a chiani Mami district a in somni pakwa chia a Saitwal district a ninga ni chanulama thli rwale real run thoka wang khan North Khole khwa in chiat na satak antoka real tla hian in chung rangwa adeng chena sa hle a real tla hi artui ai po alian zok anitlang pui hlamani in chung samkwa ai tamdeng popin in panga chulwa zui tla lovina deng chiani zurtom ni kha North Khole khotlang chuan chiat to te in chung thom that natlang annaya nimin khan khotlang in natlang nei chhun zomani a in tina tangina pachuakin natlang hi kawani Champhai district a po real tale tlitle hian chian na savak lo athlenani Ninga ni athlile real thokin Longtlai district chunga mong bule tuithum nar khwa chen in ati chiat te chunimin khan Longtlai district borsap puchima la shiva ready an amuna tlen enfia Longtlai borsap pe Longtlai district SP po R Lokesh Warren election officer pu Denilal Swan oma Longtlai block development officer pu Colin Licha DIPRO pu Silar Shwai tlong le chanchumi tenan troi oma village council le tlomngai por shwai tu te nen thlile real in chen in ati chiat chu amuna to in thom that dan tu ro manate an soi hawa morsap chuan thlile real in chen in ati chiat te chu sarkar atanga chom dol na le tanpuina om thei ang te ngai to sak ani tur tho soya real in chung rangwa aden chiat ne na ani turanga tanpuina pek thei ma a an lo kho leilo nan sil polin a hlan nga lani te chena ni ngania thlile real in chen in ati chia thi Longtlai district a zani pakwa omin chung zinga samruk pahni chural tlan te chen na in ania khomal khaya in chia tamna ber chu tuithum nar ni in chen in somsari paroka chia a chamdur p1 na in somni panga vombuk 2 a in somni pali pathuam puya ral tlan chen in somni pakhat mongbua in som pahni lunghau ka a in som le khodang pariata in somli pakhat achebok Longtlai District Disaster Management Authority atangin thile real wanga chena in chia dan hi DMNAR Department of Preliminary Report thon to ania a chia dan den hun kim chang ne report thon le turania a in chia dan zerin sarkar tangin chom don le tan puina hi pek tura ro manani tlitle le ro sur hian kolpetha semna shrui engama zat mon sang ati chiat baka kongpui engama za chon leimena wangin lir the kal tlang thei lovina om bokani Main khata changa Mizoram le Myanmar in karam ri khar tur ni oma Assam Rifles ho tu ten an soinia thuthang chu ataka ken ko anitalawa ram re in tlo po hi anga yanga kalpui zui zelani Home Department ho tu te chuan tun nai khan Assam Rifles le Subsidiary Intelligence Bureau SIB thunei tu te kawin hemi chung chang hi an soipuya
atira Champhai district VC le YMA shwai tu te baka Myanmar ram ri depa om kho eng mazat khotlang shwai tu te na me ni kataram ri khar ani tur thu alo shil to chu ataka kaltlang pui turin Ministry of Home Affairs atagin thupek an mulo nia hriat ani a chutiang thupek chu phor turan nei bok lo ni in Home Department ho te chuan an soi Home Department ho te chuan Mizoram chu India Marchak State zinga helpol nei lo le muanom ber ani awangin sarkar le district nei tu te hriat pui lova mi pui te ral khel zonga khotlang shwai tu te ko khom to lo turin an hriat tir bokani heti la ya Ministry of Home Affairs chuan ram ria inkalpo phalna free movement regime anti mai chu ti top ani to thu an puang ni in chanchamuthen khatin an tar langa amero chu Mizoram le Nagaland chuan tun thlengin ataka kalpui alan dilawani Don Nai Khan Myanmar Ram Chin State da palet hua bia la tagin ral tlan somit chuang longlai district a hruite zol khwa an lo lu bel nia thudanani Intelligence lematanga thudan danin Myanmar Rakhine State le Chin State da om helpolian ber Arakan Army AA chuan paletua khopuya an sepayatan thalai te tiluina azom turin an ti a tahan post in azia danin April somthum chnu khan AA tel do lo me chia te telin pi somli chuang an ron thlenga atuk me ni khat khan me che pasari an thlen bel le a kum somthum mi de uvek an ni AA in sipai training turanti awanga ron tlan chia te an ni ti ral tlan chan pui tu zega thonei to pakhat chuan asoya Mizoram sarkar nei tu lam chuan ral tlan lo lu bel thohi an la thria lo thu an soi thungani sarkar da chinchia danin kargal ta tho chatni thleng khan Mizoram Myanmar ral tlan singthum sangli jani somriat panian oma anjing mi sing khat sang khat chakwa somthum pariat te relief camp sang sang za somli pasaria anom meka mi sing khat saria zathum somli pali te ro chuan an chung te le thian ten bel baka engama za chumi in lu akho sale an na thona hmuna omchil te anni ral tlan zinga mi sing khat ria chamkwa pakwa chu mei chia ani a mi pa sing khat somsari pathum le no pang sing khat sang thum zathum so manam bok Khozol Kolasip site to le Serchip district at relief camp sakanilova district dang pasaria chwal relief camp om vekani Siha district relief camp tamna berani na a mi sang thum zaria samriat pariat chau an oma adot tu longtlai district relief camp samthum paruka mi sang thum zanga som pakwan oma Champhai district relief camp samni pathumam na mi sang ruk zathum samli paruk anom thongani Champhai district a hian Myanmar ral tlanan om tam bera an wain mi sing khat sangli zali samkwa pakwan oma Siha district in dotin mi sang ruk samli pali an omani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani Presbyterian Church of India PCI Biennial General Assembly voi somli pangana chu Aizawl chal tlang ko than biakina ningani tangkhan tanani a zanin hiana tiakang India Ram Presbyterian ko than rel samber General Assembly hi Mizoram Synod in voi som thlenani in komin PCI in khom pui thupiatan iram lo thlengro se ti manani PCI noya hian Synod somle Provisional Synod pani omin komin in khom pui mang tur hian Synod mun sang sanga tangin palai sang khat zanga somsari pani antela tugin khan lalpa zandia sacrament kil hawani a chomale chnuwa wan tlang pathian bek in khom nei ni baka zanina po chhun zomanienga zanin khoma hian moderator kalchhuak Reverend BB Lamin nena tangin valedictory sermon ngai thlakani ang In Kompuya hian rel in Koma PCI General Assembly staff te service rules en thana chungun taka soihawani nuwa siam that ngai siam tha in pomania Executive Committee in Ankota anda angin Trust Management Committee chuan Silchar Mission Compound chungami biateram PC Synod ne naram Fit somruk somria ta zau pek tura rodnan thlen chungai thua hobani nuwa rodna hi pomani a atulanga lo bozui turin Trust Management Committee ruatan ni PCI General Assembly voi somli paruk na chukum sang ni somni paruk April somni pakwa tanga me ni thum chungin Phudmuri Presbyterian Church KJP Synod sepngi a de ni dona in khom pui thupuyatan ro puina chu pathian hena omro se ti manani ang Lok Sabha in Than Pui Tho Thumna Atana campaign thei hun chu in tlai hian a top ta a tuntuma hian state le union territory som huam chunga Lok Sabha bial somkwa pathuma naktip thole ni a vote thak ani ang campaign thei hun a top to dona wang hian candidate le party roi tu ten thanem ngai le zwalin be puyan thlaka muntina wan tlak in khom bot sai ni ba ka in sang sanga vote dilin an lut lorani
in than tho thumna hian Assam Lok Sabha seat lia po vote thla kan dona vote nei mi no Soviet pakhat chuangin candidate samli pasari atangin andu beran thlang donani heti la hian mun hla deuti tur polling party te chu voin khan an chhuak tana long bong tolai li le tractor te po manani Brazil ram chung chimlam Rio Grande do Sul ro surna sale tulian kai noya chen sang sang thlenga mi somrok kan theto a mi somrok pasari chen rial lovin an la ombok tuni khom somria chunga tuile na sat berani a tuilian hian khapui engama za chi min mi sik ni sang thum chuangin anin le lo an tlan siat san to ani Chanchinthar ti top na tlang pui April thabola tanga Trautritle real la satak tla le ro surawang khan tun thlangin Mizoram in sang khat zali I claim lo achato May ni khata changa Mizoram le Myanmar in karam ri khartori oma Assam Rifles ho tu ten an soi ni thang chu ataka ken ko anetari lo Presbyterian Church of India in Khompui voi samli pangana chaltlang ko shanin a thlen chu zanin hian a tia kang Lok Sabha in thlanpui tho thumna tana campaign thei hun voin tlai khana to pa nakte pa vote thla ka ni ang chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani